Between some of the Ocas of my knee. As I simply and I'm boy. I seem see a yank. And then seem in the there be a sense of crab at Toffo. Chama, what I want to say. Jibo, Mamini can't share my chef one more tea for now. Menchia Crobia Commerce Asante Kotoko supporters. Said you see the salmon. Kotoko here. Na niyama ba kumyenu bi na anem koyi Emma Kotoko by any nation match e bego yo say etimi ba bonti niyama ye supporters ne hu say Kotoko be ko nanim a ye kroye emre bia bo nse Kotoko ko nanim bia no na ye supporters ne nyina ya kan ho abo ya ye ba ko ani etimi Kotoko no etimi ko nanim ntina ma fatu ho so am na radio to radio a on so frame ya na mse dey yo say etimi ba na ye best try supporters no obi anhwe nachi no ye hwe ye ebi ase bibia ni ho a insida say nkugu onum e ya de ha adwe insida na atemuda mo eno so de am say ma de ka ko de ba o ya semo e ba so de be yiro 1 2 3 4 5 6 7 ai ya yo kra ba kunya e ti ye best try supporters e person na wa madaroma ohumien kamo ni enye baako ni enyina ye hwe etim sese nti uti ho uye Kotoko supporter na nations nso be hyen ya na ye 6 na kwa na ye koyani ba de na me mahu nyina na ye nkabo de obia ye obibia onfa nche ye mfa bibia ntofo ni ye Kotoko num ekonya be fa so a e be ye ama Kotoko na sa apija enu nti na me nkabo obi mebusa se league ne start here no the ehu ne second round the matches kakra ya boy nte no one see first round no echi na team ne pick mu wie first round kama second round na the stars e sha se first round na sa sha se second round mo de ana mo ben team no na mo hu nyoma bebre de na man ba na saba on se Kotoko no so ahwa ebe ache ana me tuni din se Kotoko ayese 7 previous anu afo asa economy na eba na chi but that particular issue we media de me hu ni say yen supporters no ana o se ne medu ho a etimi hwe ni hu ni din nse na team no ntimi mpeke yes starting na by drew baby ye bo 8 matches bi na ye kama ba ahwe nso formation na ye bo na ye 3 back adenti na ye wieye ni ye sa we bo 3 back ni nkoyi media me hu say ye Sharif Mohammed akula ni 6 anu obo sa time no ma hu say ka say Sharif ye be man of the match but Sharif free team no and hu say yes say Sharif na ni hu hia papa say no obo papa tinanu ya ye ko aduane bo say change 3 back no Kotoko pick back what's say 3 back ya mo 3 back ya mo 3 back ntubo nse Kotoko ne sesamba so entie ya ntufu se Sharif wona ba only one because say ye nyano because ye nyano a ye nyane so na munya obi otiso good e ma ne nhye ho a obetimi eduru ba bi kro bobo obi a ye kra ne ebu afu ana de no ko yese no oji yellow cars ba se na yese ya kwasum time so okay ya kasuma se de mu si Kotoko ses onu ne ne ya le boria no makogina ho hey ya yakasum enso obobola na hu bola obo eti abutre na osi enya ni atutu niema ni yehwe bonse team ni besa apija meka enkoyi no one ye umpanyifo ni bi nana ya mensa mo twumo ne chairman Benazil mo Safu Jamfimo mo nyina mo ye mo adwesa mo twia bentim no na maboa na team no asa apija menim se asha say second round is my sa pepepa say dem the first one no oh say start here sadia me fa kwan we so abo na kontompo ni afere abaso say do sini atienti still sadia no wo ye nyaaye wo ho a ye guso a ye no mu di nkomo ehun sinto ni ye sheda ye meetings ni ye busa o mu de na ye say ye busa antina make us this time round team ni change ba nti kwa bia so be change
Okay. Answer open so a obeja to. Se Kotoko be page biem in the second round. Yan it is a meeting be baso. Ya to empenfo to mo safa wana. Minim ho hwe. Onim ho hwe. Jema ye sure. Minim ho hwe. Chairman pa ni. So china meeting ho. Ai. Minim ho hwe. Chairman one pa. Na the meeting bia na yesi me ko bi. How dey say be dey say asem aba na ye kwa kosisi asem no. Na ahwe kwan Kotoko be fa so a sha ase di nkuni me be yi wa frim. Meeting be. Enu letter de kuta na. We dey nye letter nsema egu so ye be kan na ya twetwo wa no. Oh, minim ho hwe. Unim ho hwe. Nisha. Yan it is ochina all players no. Technical team, playing body. Or more every share the chief of staff. Okay. Minimum motion. Minimum motion. Ebiane old players side. And our officer more who be. I say old footballers no. They be on coach no chief of staff kushi. And the say opa, omopa number fresh chairman, number fresh supporters leaders. Say mumra na weni ko kam so be my. They be ope omo letter omo dey call chief of staff one. You omo nko a fire supporters in income. Ntimi ba nsa tro bia so timi wa kuhia circles leaders metimi akwa kuhia chief of staff akopa di bia nyede encount the supporters Kotoko supporters as a tension be was supporters and ama division kese abaye supporters ade ba kwa me da bia mka se wo ya ade wo ho ne se ka wotimi kan nipa bom ye kura ye tie wo ha chairman timi fa wo matis wa kwa akoye sa de hwiye wate jasem ni mu na eze wo jasem no ye ho hwia enyi chairman kwa be ne ye fa so asisi sa anwoma we striker chairman ade bi wo ho a na ya o se ye supporters ni bi etimi hu niema bi ani so mi de de memu ni se ye supporters ni bi wa adwene bi se o se Kotoko nke bru sei by nusa bonso mudi yaw supporters ni bi nso fi say Harry and also ye adwuma no ti Harry ni ho de a minye enu ye major problem say wo hwema Kotoko problems na supporters ni ye kan enu ntina master system e ko radio na masre so madaroma DSB obi anya maninka because eniema bi o ha trans dwene ho a wo be wo so be ya in the end no Kotoko na wo say no so it is obe ya ade a ebe say Kotoko ne de wo ye kakra na wo twa so menga unga say wo nye kra because mu nyina mu kai say me the first person I see na ya oponsa omo adwuma aba kire ye mo mo ye nyam ni first person ba radio so be ka say ene enkrofo omo ye no so omo bi na e ba de a ye support so baba any day unsa me kan ya na ya de me ko menhia unya ko good seven mra menhia seven previous me nua no mo a me ne omo kasa supporters am no omo kasa say menhia konya sam kito Muslim si mani adi ba mi ka bibia se menhia akro no ada no ho po anya asem kitoa because so ko hono mo a menhia betinya ka asem bi eno ene man nipa ne bebre fru tumfo Solomon King Solomon because so ko a ahemfo no omo no omo no kasa wa be hu say yes say bi adwene no wo soro sen wo de no so as we try say dwene ho anam say no after all enya siewi and ya so much support to abedru sesebrase but me nuanom bi dey still and I mean stress wo ye die ya team no nipa ba ko pe na ne dia enye nipa mienu di o ba ko pe etu onya kasa ade se na mpese me ya modaro ma mum ye nya ne support so yes a chinchina say ya no se ka Kotoko no ko ade se ya no se ya emoa jibo no kra na meka chewo emoa because no kan ho bi na say team no e kofo ti sa nyema ni timi free ho ne nyina ye ka bom say ye adwuma nipa bi wa ideas be brave very very good but enuru ho a e mane how support Kotoko e kwa bia so e beduru ba bi e beba
eti me fa kwa we so asre minu anu o mada roma o me nyina yen kamo die sibia because say nim na nations share ya ye free wa ye ko bechem so share ya me ka bibia sa wote wo dem ana wusu wa wo yes ade no na kotoko no say yes na koto batu boa ukofia go say how na wusu eti mesre mumia fa bibia anto nchen yenka ye humom ti se de dadaado ye tie na ni yenhwe yeti eye dian ya bedroom rebi ensesa yen so beba tina make us kotoko empanimfo trans say supporters base ne the circles no enye kwa circle ya de bia ya round say so opokunti abeye bi emfa wo se bekọ beba abo so opokunti saye na ne yapon sa baby emfa wo se bekọ beba na obeye je so no kase menye eti edia obumso front minka mo that is the problem so ti edia ya si e chinchinchina say no de emu akotokoti omie nyina yemfanto na yenhwe kwan ya befa so a ye behwe ma team no akoyi na yese kotokoti no o senka e wani mu sinse bebre ba ye supporters na ye the politics e yi team no dodo ti da bia na team no da bia wa no problems are okay say corner da be ne bejai asa da bia no foforo ba especially supporters division no da be ne bejai striker sadia no bejai a efriye individuals ohun se kotoko no da bia se no emeka me siska e ba kotokom e na kotoko no yesa unso obi ohono mo a ya de K5 abande me frechum ya mensa hwan ye team na bia twum ya mensa minya bibi o mo nam de ma o titam ye beka se K5 nkope o mo na lusu etubo nso o mo so astart ye saade enti saade ni timi free ho a saade ni betimi free ho so nipa da sani wo ho wo fi se wo kotoko na wo pa pani bi aba fat no bi o ye wo ye fine ba pani no kwa masa wo kotoko no so woso enti na me this circle ye mfato ho no so enti some person saade ni free ho dia pani bi ba masa mo support ye kotoko say bia for example na nakontompo hina ferina or that team ya no ya me K5 me support no and na okone finish onu na wi dia de ne beba bia na me support no saade no se ye yetimi ye saade ne de be free ho ba sa ye nipa su no ye nyina be ye saade no eno so be ya another problem ba se ye nyina ye hu se oh pani we aba wa be ye adwuma ma support no but okọ akọ do aba me support no okọ akọ enya sa support ade be ma obi eno ana oso betim dia ma obi ba se wo be ye against pa de emu akotoko team no nka twa ho anya ne ka pe ba bi tena din nka dweno ho so ti saade no ye pese free ho a eye nipa su no ana o se da bia so ye bo hu dawuru e kire ye members no mo ti ase yi se nipa bi be ye team ti se striker ne de kotoko amana striker wo ye den obenya ne nkrofo onu omu ye adwuma wie no okọ a menya kotoko no ho anka se on striker ko o so trase na still o support kotoko anu mo mbe boa masane ma na afri ho na sane ma no se ye ka se ye koso ayin so a me ka bibia kotoko team ne nko ne nimda no krepa na me ka o se dada nyina obi aba ni podi mo be ye adwuma no mo okọ anu om ne ko o se pa bebre ebi aja akọ kimfesa no om ne ko sia obi ja no okọ no emu akotoko team no ti saade no se nyina hwe hu se be ye free ho ye yi saade ni free ho dia eni ma betimi akoyi abakotoko chairman ezi kotoko ni aduana no ye football sabe na me ba ya me be ka se fact me nyo opim so na me nye na nakontompo ni afere hene ba me pa de ko mbetie mi a this is not the first time enu osanka kotoko yekodo makoba bo obi sir eduana come the points na che near the achewo because kotoko yetimeje league ni atwim 12 points and the 6 to be cross 6 ye meje league and you do am yanko ba omo ba ha ni ayo omo fine
omubo wi a ne eje omo kwan na omo kom baby asem bi a mo treat o me be omo treat we ye omo treat ye da bia hwe me ta kodoma o because me aduane ni me fresh me Asante maso ba me aduane ni aduana no pure enye asach tenity no good enti se yakọ me am crop na me ba ho ni e ma me won ni e bu me ni e ye me say ya emfa so boda da bia kwa bi to ni nsam na me doje ye na so doje ye mo o se matiem se penalty ai 70 beba ha be penalty yes eti kuma so mse aje Asante ni penalty o ma ansesa dia na se nyame boa pa na se K5 me na me Kotoko yi a me mo de me nko bobo because me kai mre bi eti se na so pokunti ene me fa de se ya da sorry chema ko kompo sa K5 ene de Kotoko ahye ne sa opum so dia ma na o be ball league game Kotoko ne Aduana Stars o do ma o matim ne nko o se kwa ya kwa be brefa so atim nko ebi ni de ye tuwa ni ye dusunya na mama ka na se Sia ka say makana say enya de chan akwa bi a be fa so na me ko tuna ada ye bobo no ye ko ana ani do ma da bi aka nsi ayi fruko tie ba ne Asante wonyi mo points na asem bi ani ho me ne ye o show wa hu bi da se GPL match ye nye pre match Kotoko kwa na betim dis ade na ye enye se team te se Harry ani siasia eye team omo na manage team ye bibia mo se mo mmehwebo asa enye do mo ye ne nye a whole team bus ye ma mu ngram ye ma mu ngram na enye ni has na ye sa ni man enti enye sa ni man ntimi pa de kame nkokwan bia me fa so ame nko obi dia ba kojo oben o se nyoma na ekoso odoma no ese mpanyifo hwe no musia na anya se adako ye beti team no bi to form awan sori biem na asema ba chum me de za osuni do picture nam doma ananya wa jiwo eno kre na se de chama me ka no ansa na me ba doma ne de me kakra bi to a chama de no so about supporters no so no pan yedi nkomo na me chama de nkomo se ese etu ngum o mu se o match de ba ti ho ade ba ko minu bi a say the sorry near come once him. Say the natural mechana, Jibu, say Kotoko de, the Anewa. Young found quite be free habitments at time. Apa, be drew the Dr. Che time. Say, the new two phone pan as ya sha, Jibu. Your something for you na a bay Juma. Something for ne bar, your Kotoko supporters or more 30 minutes. Bubu Kotoko supporter pa, but not. Obi anim no sampani fo ine de o mbeba mama obi ehu enti na eduru time se ohene da o masi agi ni tima sankofo no fi se nka mo panyin na o mu di na chi na aduma no nwi ani agi aduma na firi ni sem ti ana ya obi o mu na ba bi oboko bia na o mo di na chi se Kotoko supporters ni 1 million na panyin ni betimi di be mu ba 200 akọ we had 200 no 150 be can or 50 penny be san baba can crom be ba no omu nyi omu anim nya aduma se the time se the na papa no me fan tun chen kra see a nation service wo sisi e wo hwe board chairman oko ube di ne the way see wo sisi e ni wo ku Kotoko ma no kan so na esi wo nations ye wo PRs bia ye ne omu na na ye aduma Kotoko a se Kotoko bomb match no me call rounds awareness for emu bebre co nations diwo dem come at say the same thing na ba be si na upon sa time ye to hene da board as board de na upon sa ba se kapa ajibo ye nkofo ko bi ho a anka ye mo na nke da otumfo ka say board na dwuma dia ba wieye na ne upon sa emfa na dwuma to onko no ka sa ye nipa miensa we de obi abo se ke be di na chime Chairman K5 ana na amesa je make sure say be bia be kwatia na ne aponsa administration bia ye makwan na manfo DK5 fata na manfo di atem ne yeko anya bibia ntia o Chairman de wabre aye Kotoko timiti anya di na ne aponsa chi
se na ne aponsa kopese game obi oba bia idineti from Herbert Mensah time obi ani wo betimi aka tell me say Herbert Mensah by do time bi yen sa ma na be join second 4 no second 4 a patron every Friday bia no oba second 4 meeting ya ma kwamba ni akobe join second 4 Batman hin be join second 4 Batman hin up to none na ba for we patron but omo nyina ba ya dwuma ko yenya saku bi akeke sapon omo teye no a member keke sapon ko ye no sa second members omo da so yakokofo eti ade ya kan se so bi ba ya dwuma wie na se ne time so na so ko na so yakotoko ni am pam se de eti ya kan ya obi anu obetimi aka che se na ne amponsa no maiska uko ba bia amu de mu jisika bia na mbe depend ni pa no na se de bia kotoko ne som so ay bone kru ana ye be bo no ban ko se be se eni ma fi bia be ba bonten biko anopa na mitie mo repa na mitie siasia ana na mitie bafo danger man jibo se ye supporters no kwotena bonten e chocho ne ma gu social media ni e gu club no fia se management we sorry no tam documents so mo company bi okọ sponsors and nam say supporters na be ton san campaign na ma sponsors na ko akire naming club no fi e be de no nya sponsor na dia ba unya mfamba na ni aponsa ho ni om communication team eni nkofo a om na om ye admo me ko supporters ye nyina e dia mudimo se tema K5 drum acha no na ma na mso na ma communication team ni na ma we na me nyina e kabom ye musa se na wo ana okay kwa na say lead ni make sure say e be di na na o ti say ye nyina ate say se wo ni team wo de Kotoko man nti ade sere ye ni say so bi aba na so ko say me twum say ejibo say ye ho ana ko support an ko ana ni pa de kwa sere chama ko ene ede ni mpofu bebro makọ masan ba wo okọ ede obetimi aside asaba onto se bia wan ka bibia nti Kotoko eduruma bi na ko supporters nyina nya coach Bashir we for ko betimi abekichi Kotoko na man for pele so omra pa but most supporter bia sorry wey kiam peneda onu ko jina bonti didi attempt to chop supporters no obo ko twan akonyo obo ba na no asem e se mo be ye ne ma na se mo be keka ne ma bom na mo de ko sa management wey na se bi ko so na chine be adwuma no be ton na so no timi ama e hwan na ye e ti yesre o mo se ye nyina enya ba ko o mo fa yen enye mfato no mfa nyina enye etwaso se obi anu wa no support na ne aponsa sen so kwa ye make sure say emwa na ye di bona na aponsa e kwa ya na e fa so ye club no kama o social media no ye nyina nkambom ne enye mpa bo na ye boma na ne aponsa time na match li ade kura na ye tinye wini obi ko kana na ye nyina asore ne akoka no ye mfa management we because ohene team we abai ohene na ton safre iti ebe sire supporters se Kotoko no be ko de bi ko enfia ohene team ka kire se samo anya ba ko a team ne enyiyi iti ade sire bi se ye de ditum de team de chiache sam papa mu ni be bi efiri ba enu ti ne ye make sure se ene ma ekọ no anya club no kwa technical team no ni players nko a na mum nkabo mu enim yentemti no ana ma ne ma ko se nkabo ni wo ho a team ni lusu ba ko mienu a obon se supporter group bi asore be ko training grounds tam ye lusu no obo ko check players na de obi be free player bi na kasa no o manage ka player ni just obi e lusu kura man for match ka ne sa de ne ko so ko training grounds ko supporters ko group 10 but first no team ni lusu kura bo jama group no bi organize no do mo ko ya lusu ball no na e be bottom of no say jama group call na jinja players no say just sign the money nyina because of sepen no bi aba no ko bi adi tum say enya panu so be trust bi 6-7 years amani sa obetimi asaba yenye team ni ye enter team ni Kotoko supporters ye kan be bere say e dose no panu we ba no de kakra ko panu we ba no de kakra ko panu we no kakra ko say antwe amfo ye na ensi form ni anya ba ko a di be bedrum bi Kotoko supporters ye nya ba ko bia be ko chama na metese na say so be ko a space ni so omo wa ma no dodo na no mo ma na de meto so aya ko bi e chado don't nansa me nko na no ma di nkomo me no ma di o leaders no me no leaders di nti ana monto na sisei me dem no di nkomo mo se o mo no nyaso mo bo afu o mo no hwe Kotoko no se wo senka Kotoko no yese ntimi nya ti nkomo person don proposals e ba menhie na nkomo bo na Kotoko no epeja ti da chi bi e behwe
to go soon on Dinko. Oh, my friend, on my members. Wasn't here areas be a normal contribution or so to say Fabu census. To say a visual seat pan here. But Fabu census, Jibo Mumi and Canocro, the Mumi and Canocre. So you could talk on pa. Who's a Fabu census? Siko be a fan captain now. Sir, Maybe see a daho. Okay. Neso Kotoko supporter pa. Neso say Nanaya Conti. Unchiabi. Abba. And you. This is can as a movie and fan Sankan. I didn't know some dom saka. One from Sanka says a Saberry Lanchino. Your baby, because Mr. Supporters. Your yamping phobia on betting a boy. Because no craning yam Kotoko loopholes womb. So, for example, sir, a Fabu census CIA. Papa na badi near maybe a baby guaco and one. Or Munya relanchepe, would be who's Kotoko. So, a team free and we're ambassador by relaunching. Or more to Tunima. 1% come the payment a baby. Better name say, and like a bit of Bazana season every. Yeah, sure. Me sure. On my side. Sometimes I never be out on the door. I knew.